rabbi sodaatu ammallee warra guyyaa qiyaamaa herreggii san sodaatuuji namni fira isaa maxxanfatu ka rabbi sodaatu guyyaa akhiraa namni sodaatu tuni mallattoo iimaanaati rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akkanuma ja'aniiti hadiisa isaanii keessatti ibsanii والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه نمنته ربي تكامن أمس قيا الرابودات اللي نمنك آمنته فليكرم ضيفه كيسما إسا هاك بجوجان akka ja'amtu jira hin agarre afata gaarirra afaan gaarii tutuutu caala keessummaan yeroo mana keenya dhufte mana villaa keenyaa fi nyaata san oduun ta'in afaan gaarii sanitti haajamte fuula diriiratti haajamte tanaafi jarrin illee maal je ka fiituu jaan isaaniif qibsii dhiheessee fi aboo nyaadhu harkaan jechuufi yeroo inni dhufe baga nagayaan dhufte ballinaan dhufte yoo jetteen kamitti haajamu boleessu keessummaa isaa haa kabaju waman kaana yu'minu billaahi wal yawmil aakhiri falyasil rahimahu ammaas namni tahe rabbitti ka amanu guyyaa irraa boodaatittis namni ka amanu namni tahe falyasil rahimahu aanaa isaa haa maxxanfatu waman kaana yu'minu billaahi wal yawmil aakhiri falyaqul khayran aw liyasmut namni tahe rabbitti ka amanu guyyaa irraa boodaatittis namni amanu ka tahe yoo jee waanuma gaarii haa jehu yoo kaa haa callisuun hunjaan rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wasallam nuti ragaan teenya bakka tami falyasil rahimahu aanaa isaa haa maxxanfatuuto jedhu namni fira isaa maxxanfatu umrii isaa ni dheerattiin hunjaan rasuulli salawaatullaahi wasalaamu alayhi ammas rizqii isaa keessatti isaa fi ballifamaa jaan كما في المتفق عليه من حديث أنس بن مالك أبي حمزة الأنصاري رضي الله عنه أن لحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه ويوسع له في أثره فليصل رحمه نمني جالت رزقي إساء كيست هيري إساء كيست أكا إساء بلفمه نمني جالت أماس بودي إساء كيستي أكا إساء أنفمه نمني جالت فليصل رحمه أنا إساء هامت أنصتو حديث بريدة تقو كيستي رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم مالنجان والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك والبزار في مسنده وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق والترمذي في الجامع بسند جوده العلامة الألباني في السلسلة رحم الله الجميع رحمة واسعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم فإن صلة الرحم محبة في أهله مثرات في المال منسعات في أثره تعلموا بردا من أنسابكم غوسته سنرا بردا ما تصلون به أرحامكم واني غوسته سنبرتا وانبراتي في متي وللرتي تتادچو في متي وان إسا سنين فرق سمت أنفتن سن بردا فإن صلة الرحم فرق في رحم وفي متنفت محبة في أهله جاللا والرئيسة كيست نما في رئيسة متنفت نموتوتو إسا جالت مثرات في المال سبب خد من هريتي يرو فرق ركتاتكو والرب سيفلا فيسي يرو إساب كنتو دعائي سيقود أبو ركو تنكيسا أكنا فرتتي ربي سيهافر أبو ربي ندن دهات ستي هابل سجي دعائي سيقود أماس أجل دعاء إسا كيستي بودا أنفماجي سببا إني فر إسا متنفتن أي يو أما نمني توكو إسين كيسا غافي غافتيو
ay rizqiinis ajalliinis Allah biratti galmafamee jira miti maal wanni sii dabalamtu maali yoo jaamte ulamaa'iin rahmatullaahi alayhim rahmatan waasi'a jecha sahiha bareedduu taja'anii jira jecha kana imaamu nawawiitu xayyaba allaahu tharaa sharhii sahii muslim keessatti fide ammaan tana horiin akkasii ballifamtu jechuun gaarii turtu barakaatu tuutu keessa sii kaayamaa sirratti ballatteetiti sii heddummaattiiji qaaxaroon du'aa isaatii keessattis booda anfamaa jechuun san amma rabbiin keenya jalla jalaalu rabbi fa'iidhaa jaa ajaluhum laa yastaakhiruuna sa'atan walaa yastaqdimuun yeroo qaaxaroon du'aa san dhumte sa'a jechuun sa'aa nuti beeynu sa'aa takka yookaan daqiiqaa 60 odoo hin ta'in ban lahdatun min azzaman liphii ijaa tana daran yoo qaaxaroon ta'e amma taate ammuma dhufee sirraa fuudha hin jenne maal jechuudha jaan gariin ulamaa'ii jecha laafaa warra je'eetu jira garuu san keessaa maali yamhu Allahu maa yashaa wa yuthbit je Allahan jalla jalaalu waan fadhe haqeetiti qadara sanirraa waan fadhe sabachiisa nama gariitiif maal je'ee galmeesse jalla jalaalu yoo fira isaa maxxanfate amata 80 jiraataa je'ee galmeesse yoo fira isaa hin maxxanfanne ammoo amata 60 je'eeti galmeessaaf malaayikaas sanirraa agarsiisa malee qadara azalaa san mustahiili jijjiiramuun obboleeyyan kee fira maxxanfata amata 80 yoo hin maxxanfan 60 ja'ameeti gabaabdutti jaalawwan kiyya ka islaamaa lubbuu teessan duraas lubbuu tiyyaaf kan hin dhaamu haadhaa fi abbaa keessan maxxanfadha eesumaa fi adeera keessan haboo teessanii fi adaadaa teessan obboleessa keessanii fi obboleeytii teessan jaartii teessan maxxanfadhaan jecha gaggaarii lallaafaa isaan ja'an yoo horii qabaattan horii teessan irratti hin qorqodina isaan irratti arjooma yeroo isaan agartan irratti salaammadhaan isaan dhungodha fuula diriiraan isaan simadha zamana kana keessa ammoo nas'alullaha as-salaamata wal aafiya wa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun fira ofii muruun akka jeynummatti kalaalamte akka zamana kanaa umriitiyya agaree hin beeku guddaa eenyutu waan tanaan dhufe ni beeytanii ummata yahudaatii fi ummata nasaaraa ummata garbii kana westii kana isaan jala deemnaa miti nutis wal iyaadu billah isaan eeganaa qopheessinee ammoo ummata nabi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam isaan amman tana yoo laaltan amata 16 yookaanu amata 18 gurbaan takka yeroo ta'e mana isaanii dhiisee deema isaan wanni hogguutuu lallaban mirga dhalaa dimokiraasii feminism hurriyyaa tanaa haasawan tun cufaatu nama rabbi irraa fagaate rabbitti hin dhiheessine nama wallaala beekaa hin goone nama rabbi hin sodaanne akka rabbi sodaatu hin goone tanaa haasawan gurbaan amma mana isaa amata 18tti lakkisee deeme amata raahi ummaa isaa ziyaaraa dhufa sanuu kirismasa jechuudha yoo sanuu dandehe dhufaa bara amatarraa yoo dandehe yookaan ammoo silkuma kaaseetiti ummaa isaatiin meerii kirismas jedhee irraa dhaabbata nutis amma yoo laalte firri wal muree jira wal iyaadu billah obboleessa isaa hattaa yoo isaaf hin mijoone silkiidhaanillee ramadaan mubaarak taqabbala allahu minna wa minkum salihal a'mal id mubaarak wa rabbil kaaba nama torbaan waliin dubbisnee jira baatii ka waliin dubbisnee jira inuma gariifaan amata dheeraa meeqa ka waliin dubbisneetu jira jeynummatti ilaala wantan yoo horii qabaate fira isaatiif kannurra alagaa fuula isaanii barbaada isaanii fi kanna tanaas rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama deebii nuu qaban nama miskiina tokkoof yoo sadaqaa kannitan minduma takka argattaniiji waan sadaqaa isaaf kannite yoo sadaqaan tun fira keessanitti taate ammoo mindaan ati arkattu lamaa jee mindaan ta'e takka sadaqaa isaaf kannite mindaa takka talammadaa ammoo firummaa san akka hin dhabamne maxxansite mindaan ta'e lama bihajar usfuurayn dhagaa takkaani shumburroo lama dhoyti arraan tana nuti kafee nu kami bari inni damiinaa mar mangistiidhaa mar ilmummaan namaa akkanurraa dubbatu jaalachuu ka'e fira ka'e
إسان هامت أنفن إسان تون مرون والإياذ بالله ملتوك قيامات الراهين انجي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وقتك صلوا على النبي ما هنقر قديني أما سكت ديبس لا كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك وعبد الرزاق في مصنفه وصححه علامة أحمد شاكر رحم الله الجميع رحمة واسعة من حديث عبد الله بن عمر من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش قيامان هنلبتوجي هم أرقمتت مال wanni fokkottuu taate hamma argamtutti nihaayaa keessatti yoo laaltan fuhushiin yeroo mara zinaan injifattee hamma mul'attutti jechuu wal iyaadu billah wattafaahushu jechuun waan fokkottutti hamma namni of dirquu qiyaamaan hin dhaabbattu ilmi namaa waan fokkottuu hojjechuudhaaf akka itti if dirqu akka zamana keenya kana agartanii ni beeytanii hariifummaa bakka waan fokkottumatti if dirquudhaaf hamma wanni tun argamtu qiyaamaan hin dhaabbattu waqati'atu rahimi hamma aanaa ofii muruun argamtutti qiyaamaan hin dhaabbattu taan wasu'ul mujaawara hamma ollaa hammachuun argamtutti qiyaamaan hin dhaabbattu nun ja'an nas'alullaha salaamata wal aafiya fira ofii muruun mallattoo qiyaamaati hadiisa biraa tokko keessatti والحديث في الصحيحين من حديث أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة قاطع نجي أي قاطع رحم نجي نمني في رئيساء وفي الرامور جنة هنسينو جي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصبرتيس علماء وانجا أمتيت تجر جتك الناس إمام النووي تجي رحمة الله عليه رحمة واسعة namni tokko aanaa ofii odoo shubhaan isarra hin dhufne yookaanuu wanta na odoo hin bayne yoo akkunumatti mure isarra humaa takkan jiruu je garuu aanaa ofii muruun halaalii kan jedhu yoo taate ammoo ibidda jahannamirraa hin bahuu je wal iyaadu billah yoo taan taate ammoo ahlus sunna wal jamaan irratti walii galanii jiran inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله جل جلاله نما إسرتي وهو متك إنديسو دلي إساهن إيسوجي نما وان أتشيغت جرتو أمو أبا فالإبن إيسا أما سكنما أجائي ور أبا فالإبن جي إمالي مقادوي أبلو نجل إن يوتوتو نكيسا فرا إسا مري أبو لمن يشاء جيني أنا تهو ملا إن يوتوتو جتشو دندو بلي ينكي غري أرماتي دودو شيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه رحمة واسعة هاي إيجا كنا تاتيكا لمن يشاء جئتي فرق إن يو متأنفتشو بانس وما تكنور رنجرتو نتشركي هنغونو جنانيني ديبيتا نانوفي إننيس فقيها زمانك إنياتي ميتي أيب الله ثرا أينيوتو دندها نمنسان أنا جيشوني دندساني نمان أنفده yoo dilii shirkii gad waan jirtu hojjate abbaa fadhe min araaramaa je namni san ana jechuun hin danda'a na waliin jirtani ati ana jechuun ni dandeessa wanni tun sababtuudha jechuudha dilii gurguddoo keessa isii takka aanaa ofii muruun ammas warabbil kaaba hadiif minin ammaan tana nuu himu kun ni gayaa hadiifaan ammaan tana nuu himu yoo xiqqaate hadiisa shan jaha nuu himeetin jira takkichaa tana yoo gorsa arraatirraa narraa qabattanii deemtan warabbil kaaba hujiiti an hojjedheetin jira in agarree rahimni tun rahmaan irraa dhufte bar bakka iddoo rabbiin tiifamu keessa dhaabbatteeti gaaf tokko yaa rabbii kiyya siiniin tiifamaa jetteeni allahan jalla jalaalu maal jedheen ni beeyta amaa tardayn sa'atiin tun hin jaalattu nama ati si maxxanfate akkaan an isa san maxxanfadhu hin jaalattu nama si mure akkaan muru hin jaalattu jedheen awoo rabbiin akka isin maxxanfatu feetammo akka isin muruu feetan isin
duwaree fila keenya ni maxxanfanna moo hin maxxanfanne warri laafa gaannullee asirraa yoo kombolcha finfinnee jiraaterree bara silkii kaasnee assalaamu alaikum yoo jenne meeqa nurraa nyaatu qarshiin lama mal nu gootu bulesu maxxanfachuun allahan si maxxanfachuun isaa bara yoo sodaa isaatiin si faaye akkami moo aboo rabbii warra sodaa isaatiin isaan faayisan irraa rabbiin waa ta'isu qaceelloo isaa saniin yoo nu faaye akkami tawfiiqa yoo nuu kanne akkami tawfiiqa nam takkasii kannuu hin danda'u allah malee jalla jalaalu rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam adeerri isaa akka islaamawu karaa meeqaan jihaada itti godhee yaa adeero kalima jechuma takka jee dadhabe maaliif qaceelloon tun bakka afuri qoodamti jabduun isii tam ni beeyta tawfiiq dhugaa qunnamuu san rabbi malee namni namaa kannu hin jiru yoo saniin sifaa yemee maaltu siyaafe si maxxanfachuun ibaadaa adda addaa khayrii adda addaa si laaffisu yeroo ta'e waan akhiratti si fayyadu san si laaffisu wanni san caalu ni jira yoo si mure hoo waliyyadu billah horii tee keessa barakaan hin jiru umrii tee keessa barakaan hin jiru maatii tee keessa barakaan hin jiru addunyaa tana keessatti jiruu dhiphoo akhiratti waliyyadu billah ibidda jahannamii ka akkana jee rasuula rabbiiti sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadiitha isaa gabaabsineetuma wal hadiithu fi silsilati sayya wa fi sahih al-jami abi bakrata ar-radufi radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjila Allah ta'ala li sahibihi al-uqubata fi ad-dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fi al-akhirah mithlu al-baghi wa qati'ati ar-rahim diliin takkallee waa hin taane irra dhugaa taate allahan jalla jalaalu diliisan jarjarsuudhatti lisaahibihi nama diliisan hojjate fi duniyaa addunyaa tana keessatti isaaf jarjarsa waan akhiraa keessatti isaaf achi kaaye waliin akhirattis dilii tana achi kaayeefii jira garuu akhiraa dura addunyaa tana keessatti akka qixaaxamu daddabeeti isaaf jarjarsa suni maal jechu maali jennan roorroo namatti godhu nama miidhuufi fira ofii ofirraa muruudha kadabaree jumaa kanaa miti kan waliin hin lalle fira san keessaa bara haadhaa fi abbaa waliin jenne bara yoo isaan harkaa fi fuulaan itti hammaanne akhiraa dura asumatti gurbaa abbaa isaa karaa keessatti kabala itti gallakkisee namuutuu yaa baalage abbaa kee kabalaan dhoytaa ja'anii gurbaa san kabalaan boksiidhaan itti seenan abbaan moggaa dhaabbatee booyatti qabee isiniin hin jenne hay namana gurbaa baalagee kana sirraa tumne ati wanni bochuuf maalii ja'anii ni bara dhiisaa je'een anis arra dura abbaa kiyyaan tume firiisanii murachuu jiraa hin jenne akhiraa dura addunyaa keessa fi ammas fira ofii maxxanfachuun bar rasuula sallallahu alaihi wa alihi wa sallam colloomina isaa laalamee bi abihi wa ummi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam والحديث رواه الإمام البخاري في صحيح رحمة الله عليه رحمة واسعة من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أرما غريتي جرامر وانا كنا كجو فرقية يودا متنفتة أنيس نيم متنفتن يونا الرسالة أنيس رتين سلامة هدية يونا كن أنيس هدية نكن يو كان وفي الله ما ديرو مالي نما بربادون أكنا كجو دبي كبا ليس الواصل بالمكافي واهنتاني جبر متنفتا واهنتاني بالمكافي حركة دبي فجوران يو سلام نانجي سلامين جان رمضان مبارك يو نانجي أنيس رمضان مبارك إنجان هدية نا إرجع أنيس هدية نين إرجع كوني متنفتين جان ولكن الواصل إني متنفتا كجاء مسن الذي إذا قطعت رحمه وصلها يو آنا ماسن إسان سمرن يرو أتي إسان متنفت يرو سن فرق متنفت جاء مملي توني حركة ولي ديبيو مش آنا كي أدون تين ألغاو أكس والغدو وانو مجرتومي
إيد مبارك سنجا إيد مبارك جتا يوهن جنة جتون مد توني هركا والديبي سومالي في رمت أنفتين جام حديث بريدة تقوتو توتو أكانو إبسابر غرباتك ورسولك إنتي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رفيتي يا إرقما الله فرن تكانك أبان غر إسانتي تولان أولا إسان أمو هم توراني غرخ يديب يعني أن إساني فين أبسا إسان أمو نرتي واللالني يا إرقما ربي أكمي جئنتم فرمت أنفتشون جرا أكنا وجي أكميغا تولو أولاف هم تون ديبي سنيف إنني أبسافي إسان إرو واللالن أكم جتشو جنان رسول صلى الله عليه وآله وسلم دبين أتمان أكجت كان يوتاتي أكنما أتدارا أو وتوفول إسان الرتي إسان فجأسو تيجي الله الرئيس جل جلاله غرغارسي إسا أتمان حالكنا الرجرانان غرغارسي ربي سوالين جرا إسان والنسر أركة مالي دارا أو وتو إسان الرنقو جتشون لا دارا أو وتو سنيتي دليسا والرباطة إساني جتشو فرعو في متنفتشو جتشون جالو وانكي كإسلام أكس غاري أولتي في همتو سيديبسن اتديسي أتي قمنك بلا هاتو يرو إسان أغرتي إرتي سلام مدو السلام عليكم جين يو واقباتي هدية كنيف إسان سيفين كنين الله جل جلاله سمت أنفتجر أكوالين جنة توفيق سيكن إبادة أدى أداتي سيفلا فيزا صدا إساتين سفايا كراك أجلو بريدا كنا كرا نمو جالتو كنا كنا الرسيكايا أتمال تسيابي نما دوريسا أكا غيدي تجرا أكا سيتي فيروتي كينيا هامت أنفن يونو مجاو بات زيارة سلكين اللي يوتاتين سنينجا نمني في رئيسا متنفتو ور جنتاتي ننجي رسول صلى الله عليه وآله وسلم إسني في ماتي تسنو ربي ور جنتا إسناتاش نمني في رئيسا متنفتو ور جنتاتي حديث لواء في رأوفي متنفتو وبلينكي كتاب هدو كيسا للالو قفا ودنتين رياض الصالحين كيسا يولالتن ورب الكعبة حديثني أجي كيسا جرتوني كيسيني سنينجا سن كيسا حديثة تقومان نرها بو ورنتن والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في الجامع وابن ماجة في سننه بسند صحيح رحمة الله عليهم رحمة واسعة من حديث عبد الله بن السلام عليه من الله الرضوان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس أبشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام يا إلمان نما أبشوا السلام سلامتا فجأسا حديث بريد دوتنا رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم يرو دور مدينة سينن حديث دبة نجالو وانكي إسلاما يا إلمان نما سلامتا فجأسا السلام عليكم والإنجا وأطعموا طعام أماس نياتا نما نياتيسا أكا أمانتنا وبليان كينيا ونوتي بيهارر قمتنا كيستي أكا بيلواني روبني إساني راتبامي أما إساني dirmachuu qabna nuti namummaan nu dhagayamuu qabdi gosaa fi gandummaa oduun ta'in ahbaabii billah irra caaltuun hojii maalii ja'anii rasuula sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadiisa biraa keessatti gaafannaan maal jee salaamtaa namaan jechuu fi nyaata nama nyaachisuudha jedhu yaa ilmaan nama salaamtaa facaasa nyaata nama nyaachisa ammas aanootii teessan firoowwan keessan maxxanfadha wasalluu billayl halkan ka'aati dhaabbadha salaata wannaasu niyaam haala ilmi namaa rafoo ta'een isin hin rafinaati dhaabbadha salaata yoo wanta nagoone maali deebiin isi tadkhulul jannata bisalaam jannata nagayaan seentaniiji isinii fi maatii teessanuu warra jannata nagayaan seene rabbi isin haa godhu fira ofii maxxanfachuun jaalawwan kiyya ka islaama sababaa jannata itti seenanii takkichaa tana yooniin jeeni geessi yooniin dhugaa qunname rabbi irraahi yoo dogoggore hammeenya nafseetiyyaatti fi sheexaana irraahi karaa bareedaa kana isin yaadachiisee ani itti hojjechuu dhaburraa Allah ani intifama isiniif karaa jannataa dildila isinii ta'e ani ibidda jahannam keessatti waliyaadu billaa na darburraa isa Allah ani intifama anis kanin dubbadhe isinillee warra dhaggeeffate warra dalagatu rabbi nu haa godhu nu cufaatu rabbi yaadaa muraada keenya rabbi nu haa guutu haajaa teenya tafacaate rabbi walitti nu haa qabu addunyaa fi akhiratti rabbi nu haa milkeessu
obboleeyyan keenya warra beela keessa jiru rabbiin beela isaan haa baasu ka isaan irraa qullaa deemu rabbi isaan haa uffisu ka isaan irraa dheebote rabbi isaan dheebuu haa baasu rahmata isaa isumaatuun namaa dhangalaasaati rabbiin gama isaanii sanis rahmata isaa haa dhangalaasu dhukkubsataa isaanii rabbi isaaniif haa fayyisu dhiiga isaanii irra caalaa dhiigatti rabbi haa jijjiiruuf gogaa isaanii irra caaltuu gogatti rabbi haa jijjiiruuf ka isaan irraa du'e rabbiin rahmata isaaniif haa godhu nutillee rabbiin khaatimaa teenya rabbi nu haa tolchu allahumma salli wa sallim wa baarik على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.